Abdul Wahab moy chat kıyd vaysil gay at jannat suytal lay kat kayri yaras yoy nieraz bu sari bazay çim tani tangalloy Muazzez hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkar bu akat arız Cenab-ı Ali yüsi ışık şuna ışık şuk vonmut mukami lanya hayatı mukami lanya hayatı ışkas yani ışkı hakiki yatış vanan şey ışk mukami malamat Bahral yeden şey Cenab-ı Ali yani khatı bala nafar soğucan vol samjan vol vanan vol zanan vol Bahral bu katı zışmi arız karni aşecan mehman amut Faruk Ahmad Renzu Şah Sahab Yüşü Cenab-ı Ali badı inayı ödeyimul fırsat nafar Magar tam patı yotan emsunun içemsin greatness emsun su ışık yine meclisanımız Gelki emişi dilasmaz kaynet şehri khasuk muhabbat Bamay şeytan aşecan Yus Radio Kashmirasmız broadcaster unkas mani şu Gulam Rasul okunsa binti şeş yedan yinsi için minna diman ses phone aspect namaz karanti imsi yotan diman Hadis-i Kudsi şu man kana lillahi kana Allahu lahu Yus Allah Taala sun banan şu Allah Taala şu patı tem sun banan Nebi Kiram sallallahu farmo hadis mübarek yani ummetteki ulema saçı Bani İsrail ke nebiyan beraber Mushka Şerif ki hadis şerif Daha hadis şerif şu Cenab-ı Ali Müslim şerif Mümin ki firasat se der ki वो Allah के नूर से देखता है बहरहाल अशु मुबारक मीर मुश्ताक साहब अल्लाह ताला करनस दर्जात बुलंद तमसिन वालिदैन तमसिन वस्तादन तमिस पत्त थो यह जोहर साहबन यन यह चोंक दजून योतन इमान लदित यन बेहान चाय दाम चमो त्रेश दाम चमो या कुछ सात महफिल समा बे चलावान ये सा यह सोसाइटी तमि थ्रू मुख्तलिफ मजलिस गसान चाहे सेमिनार किताब इजरा फंक्शन या बे कह चीज यह मुबारक डाउन टाउनस मज अत लक्ष्य वैस अम सुंद बाल बार चावन बे बोड़ चीज अमिस पन फैमिली मेंबर तमो दुत अमिस सपोर्ट नत हेको यह कर कहें नफर कोता कर बहरहाल बह कर गुजारिश फारूक सबस सु योतन सह कर जनाब अली कथन दोन जानियाब तिकाज सन वस्ताद यम हेचनान पकनो इंशाअल्लाह रहमान यह ब्रोट कुन फारूक साहब शुक्रिया ये फर्जंद मीर मुश्ताक साहब इन किताब शायद थी 5 किताब तो खास तौर पर क्या ब्रो जनाब फारूक दून साहबन मे वो दोपन शायर खास मज महफिल समा तो और वातन जरूर पजी पे खोद मे शुरू और योर मे दोप ना ये पन हाजिरी जरूर दी क्या विज नाद आशिकान आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाद बे दुरूद पाक बवान एड्रेस करान न्याम साहब यह करान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब सो बोजा या न बोजा तो वन तो वन सो बूजन या न बूजन बह गोस पन किन सन सूर मगर तत वुम शमहुक जहूर यह कत मयारस पे न्याम सबन मयार न्याम सबन आवाज न्याम सबन कत अगर बह तमाम अनक अड़ो अकिस दारुल उलूमस मज पोर्मुत बेस दारुल उलूम बेस दारुल पत दपान बड़ जबरदस्त आलिम बनाव तल सारी 7 नफर करुक तिम जमा दपक मे दियो न्याम सोबन बंद बनवित तलस दानुक बह ये शहर खासुक बह शहर खासी मज पलोमुत मे शहर खासुक खून
میں چھ پائی شاعر خاص کت جائی چھ ناو یہ چھ سا جائی یہ میں برونٛہہ کنہِ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ گۄڈنیُک واحد شخص میر گلزار صٲب یہ چھُ ضروٗری تہِ تۄہہِ تہِ گژھِ گوش گُزار گژھُن کیٛازِ اکھ بڑٕ بنٛد نامہٕ صٲبن یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ سلطان سُنٛد یُس سوز اوس مےٚ بوٗز بڑٕ غوشہٕ سان یہ سلطان سُنٛد سوز کیٛاہ چھُ یہ سلطان کا سوز کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظری عنایت اس کی نظری عنایت ہے یم اس بوز سو کپڑ چیوان تم سو سوز کپڑ چیوان تم سو عشق کپڑ چیوان اس آبس منز شور چھ آبک شور یہ سما یہ میوزک یہ آبک شور مرج بحرینی یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما لولاہ و مرجان یم لولاہ تو مرجان کتی نیرن کہاں سے نکلیں گے یہ یم جواہرات کتی نیرن یم چھ نیرن یم نظری عنایت چھ گژھان تو سانہِ بلبل شاہ صاحب یوتت آیہِ یہ چھنہ اسہِ پٮ۪ٹھ نظری عنایت یم اسہِ اسلام دیُت اسلامس سۭتۍ کٔرِن حنفیت دیُتُکھ حضرت عبدالقادر جیلانیس ووٚنُکھ دوٚپُکھ مذہب کیٛاہ چھُ دوٚپ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل یُس اسہِ فقہ آو سٲرسٕے شہر خاصس مجھے کوئی کچھ بھی کہے کوئی کوئی بات کہے میں فقہ والا ہوں مجھے پتا ہے فقہ کیا ہے فقہ چھو پاس ہے فقہ حنفیہ تجھ سوچ تمہیں سوچ فقہ شافیہ اس کا ساتھی ہے اس کا شاگرد ہے اس کا ساتھ ہے جو حضرت ابو حنیفہ ایون تی ون حضرت شافی ہے تی ون حضرت حنبلی ہے تی ون حضرت مالکی ہے کوئی ڈفرنس چھے ایون جعفری سلسلہ تی چھو تجھ سی درالا تم اس کے پاس پانوین کنی ان کو اکی صاحب جورسپروڈنس کی فقہ پت بنی فرقہ پارس فرقہ ڈفرنٹ ہے 270 فرقہ 370 فرقہ فرقہ کو کوئی ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے فرقہ چھن کوئی ایکسپٹیبلٹی کوئی سے فقہ چھن میانس یا میوزکس خلاف بولمت کیوں کیا گیا مطلب کیا ہے امس بہ ونان چھس کٲنٛسہِ مےٚ چھُ بوزُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسہِ رباب کِس سروٗرس پٮ۪ٹھ یہ آسہِ ییٚمہِ نٹہِ منٛز یتھ نٹہِ منٛز آبِ زمزم تہِ اوس آسان یتھ نٹہِ منٛز سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تریش تہِ ٲس آسان یُس نوٚٹ ہٮ۪تھ بہٕ اوسُس کھسان مخدوٗم صٲبنٮ۪ن ہیرن پتہٕ اوسُس مخدوٗم صٲبنٮ۪ن ہیرن ونان آز پیوٚیہِ نہٕ یہِ روٗدٕے بہٕ یِمے پتہٕ اوسُم برابر روٗدٕ نوٚٹ ہٮ۪تھ دِوان پتہٕ اوسُس بہٕ روٗد ہٮ۪تھ دِوان یم چیز یم اعتقاد یہ کوٚت گوٚو بہٕ چھُسو ہمیشہ ہر وِزِ یہ ییٚتٮ۪تھ چھُ اکھ بڑٕ بہٕ ونہٕ پُرتپاک بہٕ ونہٕ یتھ مقدس محفل یتھ مقدس محفلہِ منٛز ییٚتٮ۪تھ معراج صٲبُن اوسُس بہٕ وٕچھان یُس یہِ تارِ سۭتۍ اوس یتھ بہٕ اوسُس أمِس بوزان بہٕ اوسُس یہِ حظ یہِ رفیع صٲبُن تہِ بوزان بہٕ اوسُس ہر کٔر تُہُنٛد اوسُس بہٕ نظر تھٲومٕژ بہٕ اوسُس دپان فاروق ڈوٗنۍ بہٕ چھُس ژےٚ مُفقر سمجھان کیٛازِ مےٚ چھِ چانہِ کِتابہٕ پرِمَژٕ مےٚ چھُ چانہِ کِتابن پٮ۪ٹھ فاروٲڈ لیوکھمُت مےٚ چھُ چون مول سُنٛد پوٚرمُت تہٕ سُہ تہِ اوس برابر نعمت صٲبنہِ لاینہِ تہٕ سمد میٖرنہِ لاینہِ پٮ۪ٹھ برابر پکان شمس فقیٖرنہِ لاینہِ پٮ۪ٹھ پکان آز اگر بہٕ نوجوانس چھُس ونان شمس فقیٖر سُہ چھُ ونان سُہ کُس گوٚو شمس فقیٖر تٔمۍ چھُ گۄڈنیٚتھ فقیٖری کیٛاہ تام لفظ چھُ ہیوٚچھمُت کیٛاہ تام بڑٕ اصل آیہِ چھُنہٕ تٔمۍ ہیوٚچھمُتٕے فکریت پہ پہنچنا فقیر کو جس کا میں ذکر کر رہا تھا فقہ اس فقیر چھو آسان وہ فقے والا ہوتا ہے سو برابر تم سندس فقس پہ واتان یہ میں پن امام اعظمن ون اسلام کیا گو یہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھ پکن اکھ کت قلم بند کر کیا چھو حرام تو کیا چھو حلال یہ دیت میں پن فقن لیکھت فکن یم میں آو حضرت بلبل شاہ یوتھ جمع لگا اپارِ نئی کر بادشاہی کرن
یوت معروف گو یس کشیر ہند بادشاہ بادشاہی آو برابر آو اتھے پٲٹھۍ ٲس محفل یہے محفل ٲس یہے سنگت ٲس یہے سماو ٲس اسلام اگر پھہلیومُت چھُ اسلام اگر سانہِ میٲنِس شہرِ خاصس منٛز چھُ پھہلیومُت یہ چھُ ییٚمۍ نٔتۍ پھہلیومُت یہ چھُ ییٚمۍ ربابن یِم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھ اکھ آواز أکِس مسلمانس تانۍ أکِس تٔمِس یُس نہٕ گۄڈنٮ۪تھ مسلمان اوس مگر ووٚننس میون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد بجر کوتاہ چھُ یِم کتھ پتہٕ کوٚرنس واضح کیازِ یہِ چھِ بڑٕ کمن چھِ یہِ پاے یہ چھُ انفارچُنیٹلی دُنیاہس چھنہٕ پایی دُنیاہس چھنہٕ پایی کشیٖر چھنہٕ یہِ کشیٖر یہِ ونان چھِ یِم کم گٔے کون ہوتے ہیں ہماری کشمیر کی شناخت مٹانے والے ہماری شناخت سن شناخت بلبل صاحب سن شناخت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ سن شناخت ژارِ شریفُک نُندریش تٔمۍ سٕنٛدِ نُندریشنس وٲتِن أکِس شرکس کڑن مے دین شرک کھولت تلس مے دین اخ ساری سکالر انک پتہ دین مے نندرشن اخ شرک کھولت 7 ؤری لگنک کشیر ہند شرک کھولان یس نندریش دیتمت تلس تگن یہ فکرین جائے یم جائیں فکرین یم علاقہ فکرین میر مشتاق صاحب اس مے سیا زیادہ سہ تہ پائے سہ أمۍ سٕنٛدِس فرزن یہ ییٚتکٮ۪ن یِم ییٚتِکۍ بٲژ چھِ تِمن تہِ پاے بہٕ اوسُس اچانک واتان سُہ اوس مےٚ نِش واتان پتہٕ چھِ اکہِ لٹہِ مےٚ یاد اللہ تعالیٰ جنت گار بڑٕ پٔزی پٲٹھۍ اوس سُہ فِکُک نفر اُمیٖد تھا پوٚرمُت اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ 5 کِتابن ہُنٛد آتھر چھُ 5 کِتابہٕ چھِ میٖر مشتاق یِم نہٕ پوٚرمُتٕے اوس انک ساری تم پی ایچ ڈی تم ڈبل پی ایچ ڈی تو ٹرپل پی ایچ ڈی واتن ییٚمہِ کتابہِ ہٕنٛدِس أکِس بندس کیونکہ انہوں نے فقہ نہیں پکڑا یہ اوس فکر روٹمُت اس نے فقے کو پکڑا تھا ادٕ اوس یہِ ونان نہیں مےٚ چھُ ییٚتہِ صوٗفیت تھاوٕنۍ برابر مےٚ دوٚپُس پکھ بہٕ چھُسے سۭتۍ پُشراو رۄبس اَسہِ چھُ رۄب سۭتۍ اَسہِ ونن مےٚ تہِ گٔے واریاہ درٛاے مےٚ کم درٛاے مےٚ بہٕ اوسُس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمشنر رینک ہُنٛد نفر ڈپٹی کمشنر ڈی سی ہُنٛد ہے یہِ کیٛاہ سا نیران عیٖدِ میلاد کٮ۪ن جلوٗسن لیٖڈ کران ہے أمِس حظ آسی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ہتہٕ حظ چھُنہ ونان توتہِ ہے یہِ کیٛازِ أکہِ کٲنٛسہِ ونیو کٲنٛسہِ ژٕ بیٚہہ شیٖلِس بہٕ دَپس بہٕ بیٚہمے شیٖلِس مگر مےٚ کوٗت دِکھ ہُہ ونان محبتہٕ سۭتۍ اسی طرح واریاہن بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ ڈی سی مےٚ اوس انفارمیشن ڈایریکٹر منٛز اوس مےٚ چارج ڈایریکٹر جنرل انفارمیشن 2 لچھن لُکن چھُس بہٕ کران لیٖڈ اتہِ پٮ۪ٹھ اتہِ حظ ہرون پٮ۪ٹھ برابر برین تام مےٚ ووٚن تِمن مےٚ دوٚپُس آشقانہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ گٔے وقتہٕ کِس یُس تہِ ییٚتیُک ہیڈ آف سٹیٹ اوس سُہ ونان ہے کیا آپ کیسے تھے وہاں کیوں عشق کی دنیا میں کسی کو کون روک سکتا ہے میں چھنہٕ پنٕنۍ نوکری کٔرمٕژ ییٚمہِ موٗجوٗب کہ بتاو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے نہیں ہیں کیازِ مےٚ چھُ سۭتۍ تیُتھُے واقعہ گوٚمُت میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے بہٕ چھُنس تھپ تُلمُت بُلبُل صٲبن گرِ رات کیُتھ رٲژ 2:30 بجہِ ییٚمہِ وِزِ ژےٚ ییٚتہِ مِزایل تانۍ ٲسی چلان شہرِ خاصس منٛز سُہ دور تن گٔے 15-20 ؤری حالات ٲسۍ زبردست خراب 2:30 بجہِ تُلنس گاڑِ کھولنس 786 چھےٚ مےٚ وُنہِ سۄ ماروتی گرِ پتہٕ کھولنس گرا چھُس بہٕ وٕچھان سایڈس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پُر تہٕ پاک پُر نوٗر بُلبُل صٲب منٛزٕ چھُس بہٕ وٕچھان بہٕ چھُس دپان ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ییٚتہِ چھُ خٲلی ییٚتہِ ٲسۍ آسان اگر تۄہہِ منٛز واریاہن یاد چھُ ییٚتہِ ٲسۍ آسان بینکرلی یٲتۍ ٲسۍ نہٕ آسان لٔگِتھ منٛزٕ ٲسۍ آسان پول لٔگِتھ تِمن دۄہن ٲسۍ آسان پول وۄنۍ چھِنہٕ پول آسان تِمن دۄہن ٲسۍ آسان پول سڑکن پٮ۪ٹھ میٲنۍ گٲڑۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲس پولو پیٚٹھۍ گژھان واللہ اگرے مےٚ وُنہِ چھُ سمجھی یِوان چلاوان اوسُس بٕے یہِ کِتھ پٲٹھۍ اوس پول کران کراس برابر تھپھ چھُ مےٚ کوٚرمُت کتہِ بُلبُل صٲبنِس آستانس منٛز اتہِ گٔے بُزرگ آیہِ نہٕ مےٚ کِہینۍ اتہِ وٕچھ مےٚ بڑٕ خستہٕ حالتس منٛز مٔکرِتھ تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت پرون بُلبُل صٲب
تتس پھٹمت تم دیوار پھٹ گم دور ہج تو کج دروازہ نبر کن تھومت گند دیر بہ یتھی تت تور مے فکر بہ کیاز آس یور آن میں تم ناد دت واریاہ تم دچن کھوو تمن بڑ زبردست ان کو پتا ہے فاروق صاحب کہ وہ ریولیوشن کہاں سے آیا انقلاب کل پہ آ میں وون دپمک میں دسمس کام مجھے کام سپرد کیا گیا مجھے بلبل شاہ آستان بناؤ اور دیکھو آج دیکھو بلبل شاہ آستان تو تان بیوٹ سی وقت اخ منسٹر نام گھان جہان ہوں کی سہ آو مے اتی بلبل صٲبنہِ آستان میں آمنے سامنے بہت افسر ماتت افسر منسٹرس ماتت کر کیا سہ مے ونان ژٕ بلبل صٲبن آستان بناوان میں دس ہے غلط فہمی ژے رائے بہ ما وتہ الیکشنس چانہ کانسٹیچوینسی من اللہ کی قسم اگر مجھے کوئی ارادہ مے چھ کہین ارادہ مے آمت انقلاب مے پانہ وچھمت سہ میریکل تو تان بیمے بہ یوتان میں ہیکک نہ ژٕ تہِ رکٲوِتھ نہ آپ کا جو بھی آپ کا ہیڈ ہے وہ مجھے نہیں روک سکتا ہے میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک بلبل شاہ آستان نہیں بناؤں گا شکر الحمدللہ تب تک بیٹھا نہیں بہ بنوس یمی شہرک کمشنر اسی سری نگر کا کمشنر بنا اور اے بی سری نگرک کمشنر بنت کڑم بجٹ مز کورم الاٹ بے اوپنلی کورم الاٹ میں یہ الاٹمنٹ ہے بلبل شاہ صاحب کے لیے آستان بننا ہے کیوں نہیں بناؤ گے مگر میں اس ٹائم اس طور میں آکت فکر کہ اخ طاقت واریاہ طاقت یم طاقت لکن من سہ کنفیوژن کریٹ اس کران یہ گنا یپر تہ گنا ہپر تہ گنا یہ گو شرک ہت گو شرک ہت گو شرک ایون مخدوم صٲبنہِ وتہِ گژھُن تہ گو شرک بلبل صٲبنہِ وتہِ گویا فاروق صٲبس کیا یہ بناوان شرکک دروازہ ارے کیا بات کر رہے ہو شرک کے دروازے کعبے کا کعبہ اگر دیکھنا ہے کعبے کے کعبے کو دیکھو وہ میرا مدینہ ہے کعبے کا کعبہ کہاں ہے اور کعبے کے جو بھی حج پہ گئے ہیں طواف پہ گئی حج ایام گئی شروع کیا طواف مکمل ہے یتس کالس مقام ابراہیمس یہ پائے مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تب تک مکمل ہے طواف نہیں ہے تب تک مکمل یہ تعینت پائے مبارک حضرت خلیل حضرت ابراہیم تم سندس تتت نماز پرک ستو طواف وفات وہ یہ ہے عشق اس عشق اس مز مورک یا اس مز کور کنفیوژن کریٹ تمیک رزلٹ دراو کہ کشیر ہند لٹریچر گو تباہ کتاب گئی تباہ لائبریری زاجت 200 لچھ کتاب زاجت یہ کیا تج میں گۄڈنیتھٕے کتاب کہ موقع آسان شکر الحمدللہ ونکس آسان میں تھی یہ بوزان یہ محفل میں کی میں ونکس لوک لچھ لائیو تہ انشاءاللہ وچان ایون تمن تھس بہت یسا ہاو یم گئی کتاب یم گئی ونکن کتاب مگر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں تاریخ یمہ وز ہلاکو خان کمسٹ لادین کمسٹ کس گو کمسٹ کمس کمسٹ گو لادین جو اللہ کو مانتا نہیں ہے جو خدا کہتا خدا نہیں ہے سہ گو کمسٹ سی ہلاکو خان گو تمہ وز بغداد وچن بغدادس من صرف کتاب یاد کرازم لچھ بجہ کتاب سہ گو ات پہ ہلاکو خان گو بغداد ات لائبریری دتن ناو کتاب ژھنن دجلہ کس دریاوس مز ڈل 12 لچھ حنفی مسلمان مارن ات بغداد من پرو تاریخ یم ونان اڑن واریاہ جو مولانا ہے بڑے عالم ہے مجھے اعتراف ہے بہت سارے عالم ہے میں اننت ناگ قاضی نثار عالم تھا زبردست عالم تھا پڑھا لکھا تھا پڑھا تھا اگر وہ امامت بھی کرتا تھا لیکن لوگوں کو لٹریچر بتاتا تھا کتابیں بتاتا فقہ بتاتا تھا وہ کیسے کنفیوز گژھان کے
वारिया वनकस तह अलम, लेकिन जाओ उनसे पूछो, बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। हलाकू खानन सो किताबो तथ स्याही आ गो दरियाए दजला क्रहन, बे गई खून सो खूनी गो सो दरिया। ये किताबें इसलिए जलाई उस कम्युनिस्ट हलाकू खान ने क्या यमन न गि लिटरेचर रोज मैंने सो गो यी तुझे अद बिहित अद बड़ आराम सान तह सत कर बड़ समझवित हिसाबस में मैंने से क्या गो फारूक दून साहबन लेच ओत्र किताब, मगर अम बुढ़बबन ग्रैंड फादर तम लेच आज ब्रो 7 वरी किताब, मेरे ग्रैंड फादर लेच 7 वरी किताब। यम किताब यम ये दरगाह मज गोडनथी दस मे लाइब्रेरी तकरीबन 10 मे लच बज किताब, इस्लामिया कॉलेजस मज दस मे लाइब्रेरी लच बज किताब, शेखुल आलमस दस मे लाइब्रेरी लच बज किताब। यमिस वनु ये दसगिर साहबन यमिस नाव तक वो दसगिर साहबस मज कुथुल किताबों सत भरित, तम किताब कत अन बह कहाँ है वो किताबें, तम किताबें वो कजा किताब 5 किताब यम 10 किताब वन गजरावान। ओतर कर मे तुम अगर तुम थो तमिस एवार्ड जहूर साहब यमिस ना 110 किताब कज हालस मज कज 110 किताब कर मूजूब रिलीज एट अ टाइम अकी विज मे बासान सो तारीख पचमन 7 वर क्या कल्चरल अकेडमी तम रूद कम्युनिस्टन हंदिस जेर असरस मज तमो कोर माजूर सुन ग्रैंड सो नदीम माजूर मे नश तमिस वो मे दोपस ना करो माजूर असल आई पेश। माजूर गुलजार मीर साहब माजूर रहीम साहब सफापूरी सुन मरीद, रहीम साहब मरीद सो सूफी तम हयात रहीम साहब लेचम तथ पे पान डॉक्टर सर मोहम्मद इकबालन किताबि पे कम सिंद किताब पे माजूर सिंद किताबि पे तम पन्ने आय लिखमुत कि बह कोत किस्मत वोल कि बहुस अमिस सूफी आशिक अम वातनोनस बह रहीम साहबस तान पे आव सह तमाम आस्थान डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल तमिस कर गलत आय पेश सह निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सो वो भी एक एतकादी था और मानने वाला था और नजर रखने वाला था। मैं वो थे कि नेशनल हुकअप्स पे मैं आप क्या मुझे बोलते हो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मेरी कश्मीर की फाइल शाह हमदान में है, मेरी कश्मीर की फाइल दसगीर में है, मेरी कश्मीर की फाइल बुलबुल शाह में है, मेरी कश्मीर की फाइल मखदूम साहब में। जो ये फैसला करेंगे मुझे इन बुजुर्गों का फैसला कबूल है, जो मुझे ये फैसला करेंगे। सो ये चीज डॉक्टर इकबालस डॉक्टर इकबालस नजर तम खत लिखमुत दोपस मजूरस दोनस एतकाद का दामन नहीं छोड़ना, वो मैंने उसका खत देखा है। तमिस हो डाक टिकट कड़क डाक टिकटस मज होमुक ये थोमुत ये देखो ये गो यत वनान यह अमिस पजी पे सपूत मीर मुश्ताकुल नेचू जहूर साहब फोटो थोन टूट थोनस अम विज अमिस सूफी टूट क्या फोटो वो तकरीबन लुकस लच 10 लाख डाक टिकट बने बुझो वार डाक टिकट बनव कमिस माजूर साहब दस्तार मन दिनस मनज गयक क्या दिमो दत अगर कुन जाए माजूर वुचमुत सह दस्तार गंडित वुचमुत दस्तार गंडित माजूर तमिस वोलुक दस्तार तो तह गई पाई आसनी तमाम शहर खासस गई पाई आसनी सो दस्तार न्यूक चूर वो दस्तार इस वक्त कहाँ पे है, वो इस वक्त दिल्ली के म्यूजियम में है। सानी दस्तार सह कत गोस आसन सह मैं कल्चर अकेडमी मज सह कत गोस आसन सह गोस ये सह कत दिल्ली में कम्युनिस्ट केजरीवाल तमिस क्या गि तमें दस्तार मुझे बताओ, अल्लाह के लिए मुझे बताओ तमिस क्या गि तमें दस्तार कदर
تمہیں دستارچ قدر گژھِ اَسہِ کٲشرِس مےٚ سمجھِ تَتہِ یہِ کیُتھ گوٚژھ آسُن اسلیے بہٕ چھُس ہمیشہ تٔمِن تہِ ووٚن مےٚ ووٚن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادن تہِ مےٚ آج تک جو بھی اکیڈمی نے غلطیاں کی اور انہوں نے بھی اس کو انکریج نہیں کیا نہ کوٚر تِمو زانٛہہ یہ میوٗزک انکریج زُبیٖن مہتا اوٚنُکھ ییٚمِس ؤنِو اگرے کٲنٛسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ آسوٕ شاید ظہوٗر صٲبس ما آسہِ پاے اگر آپ کو یاد ہوگا تمہِ وِزِ درٛاے أمِس تہِ وارنٹ أمِس حظ میٖر صٲبس درٛاے ہم نے اور یہاں میری کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں کون بولتا ہے کہ زبین مہتا ژون کور شالمار مغل گارڈن یہ شاہی جہاں اوس محفل سما کران درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ونان تاریخ پڑھو پری محل کی تاریخ پڑھو پری محلس مز وگنی ونون اس توے ونان پری محل تتہ یتھے پتہ سما اوس گژھان گلزار میر رسید نفر ٲسۍ گٮ۪وان پتہٕ آس اچانک یِمن وگنین ہُنٛد آواز یِوان توے چھُ وُنہِ تتھ کھنڈرات بنومُت تور ژونُکھ زُبیٖن مہتا یہِ حظ اتھ حظ گٔے 10 ؤری ژونُکھ زُبیٖن مہتا سُہ کیٛاہ آو یہوٗدۍ گٹار ہے یہودی کا اپنا لٹریچر ہے اسرائیلس چل پنُن لٹریچر چلتا مگر زُبیٖن مہتا ما کھیٚیہِ مےٚ ییٚمہِ سٕنٛز جاے زُبیٖن مہتا ما کھیٚیہِ مےٚ گُلزار غنایی ہٕنٛز جاے زُبیٖن مہتا ما کھیٚیہِ کاوا صٲبٕنۍ جاے کاوا صٲب گوٚو آز رحلت تۄہہِ آسوٕ ساروٕے بوٗزمُت انشاءاللہ أسۍ بناوو تٔمۍ سٕنٛدِ جایہِ تتھ آستانہ بہٕ چھُس تتھ بناوان سُہ میپ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے سامنے یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے 50 سال ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے پیش کیے اور ہماری منقبت پیش کیے آج کس وین یس ازیک محفل تہ تھو خاص طور پر یہ اگر ونکس بیکاز یہ گرمی تہ پان ونکس گرم تہ باسان مگر بیاکھ گژھِ تھاوٕنۍ برابر یُس أسۍ تھاوان ٲسۍ ییٚتہِ پانہٕ اوس تھاوان نیبرٕ اوس شامیانہ لگان مےٚ کوٚر اوترٕ تہِ ابٕل وانس اگر تُہۍ ٲسوٕ پرُس کریو تٔمۍ تہِ مےٚ اِکوٹے وہ بھی اس میں بھی تقریباً سارا شہر امٹ پڑا تھا تو سورُے شہر ییٚتہِ گژھِ گلی گلی واتٕنۍ یتھ منٛز أسۍ نیامہٕ صٲبُن تہِ تھاوو بہٕ چھُس سونچان یِمنٕے دۄہن ییٖژ پتے تمہِ وِزِ ما تھاوے بہٕ تۄہہِ تہِ شیٚچھ أمِس اتہِ ییٚمِس اتہِ یا ظہوٗر صٲبس اتہِ بہٕ چھُس سونچان نیام صٲبُن دۄہ تہِ منوو نہٕ اَسہِ یوٗز کینٛہہ کووِڈ موٗجوٗب تتھ چھُس بہٕ عموٗمن تۄہہِ چھو سارنٕے پاے بہٕ چھُس تتہِ حبہٕ کدلہٕ پانہٕ آسان تتھ چھُس بلال اینڈ تِم پریزڈنٹ تِم ٲسۍ اوترٕ مےٚ نِش آمٕتۍ تتہِ تہِ کرو أسۍ کیازِ أمِس کٲشرِس گژھِ واپس پنٕنۍ شناخت یِنۍ کٲشرِ سٕنٛز شناخت چھِ یہِ انشاءاللہ بہٕ نِمو نہٕ ونکیٚنس تُہُنٛد زیادٕ ٹایم کینٛہہ تہٕ مگر یہِ مےٚ کینٛہہ کلام اوس ونُن شہرِ خاصس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واتنو مےٚ تِمن نِش یِمن بوزُن اوس کہِ سون مایِنڈ کیاہ چھُ سون سونچ کیاہ چھُ أسۍ کِمن اینگلن پٮ۪ٹھ چھِ سونچان شُکریہ گُلزار صٲب